Ua aulia mai fo nei asa wharaile ai alo mai o le au nanga māsani ai. Alau Samoa Entertainment TV mana Atamua mai apia. E se ia i le soles wharaile tolu sultasi o ke topa, le lulu ale sa ili le Amiotonu Family Club. O le lulu le sa tu e se il masi no meo le tau sanga neima to e tolo mai ai i le so. O le wha taunga o pepo le lulu no o atu Amerika, Australia, New Zealand, ma lango mai e foi, ia pa anga le wha si Amerika Samoa, peitai. Ua ta oto i nei le whailonga mua ma le lua o ta avale uma. Ai o whailonga mai le numero tolu e o lona sfululima o tupe umalava e pei o le tūtolu e tolu sfuluafe. Lona whailu fulfaafe, lona lima e lua sfuluafe, ono e se fulfaafe, fitu e se fuluafe, lona valu e valuafe, iwa e ono afe, se fulu e lima afe, sfutasi e lua whailonga ta i whaafe, se fululua e tolu whailonga ta i tolu afe, lona sfutolu e tolu whailonga ta i lua afe, lona sufa e tolu whailonga ta i afe lima se lau, mal whailonga su lima e whailonga ta i afe ta la. Ua whaalia e fo ilia nganga whaaftaitele le komiti o sa ili le Amiotonu i le fsosoani ana pa anga i le larolangi ai o le tunu ulau tele. I le tau sa ili o se leni e tutongi e la tau loia ma le official whaamsinonga i le sa ili o le Amiotonu. Ai maise o mata upu e fia o lo ta atia i nei lumol whaamsinonga. O le sfulua i le awa uli o le soe whaataunu elfa moe mai vaitele le nei le sa ili le Amiotonu. Mai o le awha asana lautu usa o atu fo pili taimi lava e tupu ai. E ui e se fululua miliona tala le vanga tupi al falma i wha matoto. Wa atofa atu ia i le malo mwana ngālu nga whaatino i tutonu tala wha asosol tupi o pāsia. Peta isa le tu uai le nganga o le fōa i pea e peo na aunga iai so se fsosoani tupi tu ina atu le whalapo ptonga. Pe fo an whaatino i le vai asole nei. E whana wa onga la onga sa le kale sia wha apotuputonga Kirisiano Samoa mai apia. Ile nei tau sanga lua olua lima. Wola to wha mealo whatuai le awheta la mo le potu wha matoto le mtanga runga o le soifua malolo i nei mtotua. Saunua ile sui le onga sa le sunga whata Chris Aluni o le so le tau awe natu lea o le lato mea lofa. Inisio tala, e te tele ape senga ai matua le o. Le mautau avele nao le tau sangalona sfulua i o fono a le mea sina lua o lua lima. Na alanga ai le ava o le whelo inga i le tai au o anga i whanua māsani ai o se tali ngā malo. E alo ia māmana i ai usu ngā fono o le fionga le pristene o le whaamsinonga whanua masuafa le sāte le rapi wā ai. Na saunoa alo i ai i le tau o le sila fia o tātou tūmanga o aso nei. Ma le puipuia mai peo tātou mea sina e pei o whanua masuafa matai. E lua aso le usu ngā whono le nei ea si ai tātou ngana anga i whanua o le tāua, o whanua, o matai, o lua i talaanga ma le lātou sao. Ia o onga, le atina enga visota inga i lona tūlanga māwalunga. Ai o le mea tau māketi, pīsinisi tūla whono mpolo inga. Ai o le whaatu mawina o mea whai. Le a wha so ai le au whaito mai ese i lea wha moe. Ua tatalai nei mo le taimi mua se ofisa mautotongi patino tonu lava. Mo le wha lapo ptonga o tustala ma le wha sala lawa Samoa. Le CHOAS, le Journalists Association of Samoa. O le ofisa leo lo mautotongi ai le CHOAS i le whala le ipi ami funga lei. Ua wha whaingofia i nei o na wha atino ngā ruenga le wha lapo ptonga na ua sosoni mai ai. Le whaalapoputonga le PACMAS le Pacific Media Assistance Scheme, whaatupe le malo Australia. Sao fo mai fo e whainga malo le HRPP le avanoa mo se ofisa le CHOAS i tausanga wotua nai. Peta isa whainga tau na talia, ono le vano no fuai o le au whaasalalau ma le malo. Peta e ua talia ai le fsosoani mai le PACMAS, ina ua amatanga lue ai le sui o Samoa le ofisa le PACMAS, le sunga katinia elisaia le taiminei. Mwhaingofi ai o na maua mai lea wha manuyanga mo le CHOAS i tupe wha atupe ai ofisa wha salalau
a le Pasifika. Hopefully, come find my police, lau la police, ang president o masarako, fincao, to saving. Leilua mo lucky lang to, mas yung mayo ne way back so so kene na nga may back nila yun. O yekamo no O le fsosoani tupe, o mawhaio na tongi ai ia le rent, mai to tongi ai sa tangata eva, ia le ofisa e pe unta pena, ia le lau a le chioas. O le fionga le minista o tupe, o le sui pale, mia mulipola analosa ale molio, o le na ia oti li pine, o le ofisa fo le chioas fungafa le alunga, o le APM building, e tau fusi. Ai o sa toi tuli roina o le tala le tupe fa soa le malo, le wapasi ai, o lo whaatu mawina pea le mawalunga o tātou tupe whaanganga. Ia tunu I whafo po foreign reserves, leona si itia mai I le tesima le valu piliona tāla I le tausanga wha al tupe. Lo olua tasi lo olua lua. I le tasi tesima le tasi piliona tāla I le tausanga wha al tupe. Lo olua lua lo olua tolu. E tasi tesima le wha piliona tāla. Leona whaatu pula iai. I le tausanga wha al tupe lo olua tolu lo olua wha. Mato e si itia ai le tasi tesima le ono piliona tāla I le tausanga wha al tupe. Lo olua wha lo olua lima. O le wingo nei tūlanga le lei o le se fulu tesima le iwa māsina o oloa mai fafo na mawhai o na whaatupe I tupe whaanganga I le tausanga whaaltupe. Lua olua tasi lua olua lua, male lua olua lua lua olua tolu. Ma si iti ai I le se fulu tolu tesima le wha māsina I le tausanga whaaltupe lua olua tolu lua olua wha. Na whaawau pea le si itanga I le se fulu lima tesima le lua māsina o oloa whaatawina mai fafo I le tausanga whaaltupe lua olua wha lua olua lima. I le masina o melu o lua tolu na au siai e Samoa, mo le taimi mua, le tasi le piliona tāla o na tupe whaanganga I atunu I fafo. Mai o sa matati a telelea na au sia le vai taimi tonu sa wha mai ai nai, le wha amana tui no le ono se fulu tausanga o le tu to tasi o Samoa. Ai o tupe wha amamoli mai fafo, o lo wha awau pel se itia o tupe wha amamoli, talu mai le tausanga wha al tupe lo olua tasi lo olua lua le sa wha amawina ai, le fitu se lau tolu se fulu lua tesima le lua miliona. E valu se lau tolu se fulu lua tesima le tasi miliona tala. Sa lipotia mo le tausanga wha al tupe lo olua lua lu olua tolu. Valu se lau fitu su fitu miliona tala. Mo le tausanga wha al tupe lu olua tolu lu olua wha. Ma o atoa ile mawalunga. Ile iwa se lau tesima le ono miliona. Ile tausanga wha al tupe lu olua wha lu olua lima. Olo o atangia ile mawa e o le fsoswani mai peo tātou tama whanau. Olo o au mau ia tunu I fafo, ai maiso o tātou tangata olo o awa iatu I ngā ruenga whaamai taimi. Lau Samoa Entertainment TV, mana Atamua mai appeal nei tula, manuia taul mangol nei fo yaso.